Minta doanya aja. Iya. Nih Pak Udin lagi kena itu apa lambung. Lagi kena lambung nih, habis dari Kuningan nih. Minta doanya aja, nggak minta uang. Kalau bisa sama uangnya. Enggak apa-apa. Enggak itu. Enggak. Minta doanya aja. Kalau uang nggak apa-apa, nggak ngasih juga. Katanya bekas-bekas pacar. Bekas pacar dulu tuh, sekarang kan janda. Janda sekarang mewah. Udah tahu saya tuh, dulunya habis tuh uang saya. Diperolotin sama perawan 3 orang. Oh bener anjir di kamari yo. Tukang ngurut teh bukan hutang 20. Mang Udin di mana Mang Udin gering aing ka dieu bayar oh ngurut. Aing gering tuh ka dieu. Cintar. Dipake ngurut teh ping-ping. Dua aing di kamari neangan tukang urut. Si Atang utang si kopi mun ka dieu mah pake ngurut aing. Bebas. Ayo buat temen ngopi suka hutang lu, Pak. Iya, gandeng pamajikan teh yo dengekeun. Jam 11 can menang pangraris. Nah, jam 11:30 nganjuk si kopi 2 gelas, bau we aing nombokan nama. Nu nyaho da batur mah moal nyahoun salakina. Nu nombokan mah daripada pas jeung awewe. Terus terang aing mah. Geus ku aing dibayaran ngelehan tuh. Pang-pangna wa uya ka dieu tara mawa duit. Rajin ngopi, makal kopinya teh. Pamajikan bantunya makanya. Wah uya tuh bayar riba, makal tuh aing teh. Di mana na jaket? Hitung-hitung entar kayu we jeung gelas. Ya kakarek ngomong awewe teh. Amun teh nganjuk kita ka meuni merepet tuh tadi. Lain deui ya aing lain ngomong ke jelemanya. Ayeuna Bapak si Pau utangna wa uya 200. Ceuk di Bapak si Pau lamun aya wa uya titah ka aing da moal ngisi kopi, merek bae. Oh iya teh. Ceuk Bapak si Pau aing padu hayang amplop geus 2 tahunnya. Moal nagih. Eta da sieun ku hutang, keisukan kayak organ di anaknya disipin. Oh, wo, datang kamu nyieun panggung tang ka organ. Oh, wo, cek si Pak teh. Padahal bapak mah yang amplop bungkul. Eta mau percayanya bapak si Ipin manuk sakurling imah. Awabu jeung wau ya jadi kari opat. Mantap, Pak. Saminggu teh bawa hiji jadi 2 kurung. Beak. Ini orangnya yang lagi ambek.